Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya. Governor Haribabu kamam batian Mizoram puite Republic Day sang ni somni pathum polin chi baya book. Information and Public Relations Minister Pulal Road Giman Tuthala Khom na chu na za takani a chu za omna hum tur chuan dikna le rin omna vonnun ta trulati. President Rupati Murmu chuan Republic Day pola thucha khovel in India chu zan tharnen a en to thu soi. India le Egypt chuan thoduna tur internet thung chi sang an zia. Governor Haribabu kamam batian Mizoram puite Republic Day sang ni somni pathum polin chi baya buka. Governor hian tun mai khan All India Radio Aizawl Republic Day sang ni somni pathum thucha asoya. Heta hian ram mi puite ta na zalen na sual tu te thinlung taka aza thule an chunga alom thu asoya ramdan puin khole tui zong te in tuklan apek ba ka anding na te ahumim sak thu soin avane thak tak zetani atia Prime Minister Chaktak Narendra Modi kaishuna noya India G20 President ni na achel mek chu aropui danglam hle governor chunati a Mizoram point G20 noya program poi motak sum dona thila in mukhom na business meeting a thleng dona hei lo tin the nan sarkar le mi puite ba ka mo phuna nei zong te the top chhu turin a so mani kumsani somni panga lo thlen huna ram chunga tanga tv net na umbo turam mulak na poi motak Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan a lo tin the nan atlomai the piang te TB na ve mi pani khatalin chotha an don the nam Nikshay Mitra program kaltanga tanpuina peturin governor chon mi pu som ani zilai ten ril ha dam taka exam ma chon the na Prime Minister mulak na pariksha pe charcha kaltanga naktuka dudasan ne online platform hun man tur chu zirlai le zirti tu zong in chimse adu thu governor hena soibok ani Aramelung hausak na may baka at sunga cheng mishing kluak chatak le thena sang tak ne te wangin Mizoram chu mal som na tam taka dong china kolpetha huanga pheichuan olsam taka intodel may baka shal chu tur hial siam chu the arin thu governor chuna soiboka engbakan governor chun central sarkar noya ham thana om tam tak te dong thei tura ngai vena tul thu soim hemi kong an sarkar na thok le benglam na thok te chu tun aya na sazoka tanla turin acha ani Tukin Republic Day hi Aizawl chon jing ni sorole sarkar building le mimal inate nampon zarani a sa ko sang te churam le mi puida tana tong trai saktura ngen anni a tukin dar sarilamin songa poleta Republic Day program mana pui ber hi AR ground na khole Mizoram larsap Dr Haribabu kamam batia chuan Ahman pui dona nampon zar apo parnuwa Republic Day thucha asoile don ani National le State Awards Mizoram Cleanliness Competition sang somni pani loman dangte sem ani ang All India Radio Aizawl station apo tukin Khan station director Pudiala ro puyo hovin Republic Day himman ani a director Pudiala ro puyo chon nampon zar potparin kalkhom te Republic Day do sagna chibaya buka Indian ma ne aro in rel tura dan puya pomni a hian president masaber Dr. Rajendra Prasad ale Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru te an ngai hlun an hriat reng thu soya Republic Day chu hlim le lom taka mang turin kalkhom te du sakna a hlan ani mipuin sarkar mlangna sang te an endik theina na mala tur te ta na inzirna hun ni somthum chung o tur chu nimin khan State Institute of Rural Development and Panchayati Raj SIRD PR Conference Hall 1 durtlang le tana honna hun man ani Training Hong to SIRD and PR Director Pulal Hun Sang and Hamte Chuan Training Turakal Khom Te Sarkar Scheme le Program sang te en diktu tur anni awangin until zir tur chu uluk tak le thane ngai taka be turina cha a certificate course ani angin training zo exam ne ani dona certificate dong the ngei tura thataka training turin de shek sang tanga kal khom te chu acha ani until zir tur social audit chu thil thar ni lo ma se mi puin sarkar scheme manga na tho anen digna ata na poimo tak Gram Sabha Vantlang Raudalin Khom an ngai poimo tong lo thina ngai poimo zol tor inzirti ra poimo hleni ati am tol chunga tanga masona na tho chu sarkar lai puin angai poimo ma chumia ta na mi puin sarkar hlan sang te an endik theina na mala tur an ya wangin training na tel te chu an ma phuna sanga ti sola ti diglo an nei chuan har sana thleng thei an ya wangin an film khora ti sol ne lo tura uluk taka na an tho angai don ani ati District Tanga Social Audit Resource Person Mi Somthum Kalkhom te hi Lead Course Coordinator SRDMPR Faculty te District Resource Person SAU tele mithiam sombik ten zirtirna an pedon ani Information and Public Relations Minister Pulal Road ke machuan thuthar la khom na chu na zom takani a
chu za omna hum tur chuan dikna le rin omna von nun tla ta chulati nimina scholarship district MJA te annual conference man puina he thui sen minister chuan tu thar the dar na thok tu te chu ram le nam ti ma so na konga thok tu poi mo ta kan ni ati a ramdan puin zalen na zaw taka pek mangin ram siam thatna an thorolin heng zalen mang sol tu ni lo turin chanchabu mi ta chu cha a sarkarin khalngil angai na pianga huwa ta ka sarkar khalngil na chu thokjal turina fuibok ani mizo tong mal na konga mo phuna thui tak chu chanchabu mi te kota ai nga thu po minister hian soin mizo tong dikman le zia dan dikmang turami pui ka shoi tu ni turin acha ani scholarship MJA annual conference and MJA general headquarters president Pusil Rambot Saile, scholarship MJ President Puenru, Vanal Avata Point, and Subumita on Poem on a Shia, real Rofim, in Peng Tuk Tangle, Ramlet Nam Mangana, real Putunga, Natozel, Turin, and Sa Ani. I bogle South Sabol in Karkong, Kumsom Chuang, Siam Tralovom, to special assistance to states for capital investment, Sumhanga, Siam Turin Payfel, Ani A. Nimin Khan, Dampa built to MLA, Pularin Tonga Salavin, Atlo, Hekong Sortu, Kuata to Mizoram Sarkar. Chunga anlom takzeti South Sabol VCP pu vanal siam chuan soya dampa bill to MLA pularin tonga salo point he kong siam that ani theinan hian kong sang andap kol sa heti soya lotling maidona anin ngai hnu aro kholna an nei le thina ni ati chief minister pujaram thanga du sangna wanga siam ani don ta chu anlom takzetani ati a kong chortang kai tu turte alom pui thu se rolin kong thatak an nei theinan thok tu te man chung changa le na tho kong sanga me puin an toyom that angai don ani ati Longkla District Civil Supply Office DCSO Noya Chung ko sing kasanga som pangnena a thonin bu fai sem chu tran ani sarkar le pujon kumin chung jong hian Antyodaya Ana Yojana AY le Priority Household PHS ration card ne te chu a thonin bu fai pedona herom hana mang hian Longkla District a po a thonin bu fai sem chu tran ani to Longkla DCSO hian lungnei district a thingfal mamte thleng angle khomoi te enkol telba ka district chunga sangaw ar block pom chunga mi te po Longkla DCSO noi handa ani a heti hian Longkla district a thona bu fai sem dong thei hi AY a chung ko sang ni zere som ko pasari mishing sang ru zariat som pathum omin PHH a chung ko sing ka sang ni za som pariat mishing singa zathum panga anom mek ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Rupati Murmu chu Republic Day pola athucha khovel in India chu zana thanen en to thua soi nimin tlai thucha soya President Murmu chuan khovel in India amudan chu adanglam to ti sein he hiam rem chana tharle mo phuna thar asiam thu soya mi puite Republic Day bai bukin ramin dan puyane nuwa voin thlengin jin kong ainom tak zo ani a ramdang tam takin India jin kong hi anin tonani ati President Murmu hian khovel muwa India ma so na le din hun poimo tak tak te ta langa G20 Indian President na achel mek chungchang te ma so na le cheve nung cha hum hal kalkoptir tul thu te tun na sarkar lai pui malak na savada mission ti hlotlinga sarkar hin re bona le mi pui mi mir khosak lo ji om te chu fak omati thu soya ram chung to del tur armani bar bharat awanga shrilan nuwa e badin mun choikan anile the te chu ro poi ti thu soin India chu ram e badin mun te na po ramlen pangana anita ati Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi le Egypt President Abdel Fattah el-Sisi te New Delhi anin koma he hunan India le Egypt chuan cyber security culture information technology tharai ma son le thu the dana lam broadcasting ate thodun tur indemnit thungan ziak thu sintroman siama Prime Minister Narendra Modi chuan firfika chena chu khovel machine te himna ti der thong tu lian berani thule India le Egypt chuan firfika chena pungzel chu an ngai tha tak hle ti a ram pani te thodun po ti changkun anrel a ram van himna lama ram pani te tan malanga tur tam tak om thu soibok ani Egypt President LCC point thu soin India company ten Egypt asum dona huang anzana turam chang atam thu soya heba ka in firfiakte dona tur konga soi ho tur an nei thule ral thum lama thoduna po an ngai to tur thu soi ani ponto angin Egypt President Abdel Fattah el-Sisi hi voin Republic Day a hian khualian ani dona Republic Day voice of Seripalina hian Egyptian army te po anin London ani Chanchinthar certi topna na tang pui Governor Haribabu Kambam Batian Mizoram mi puite Republic Day sangni somni pathum polin chi bayabuk Information and Public Relations Minister Puel Rotkiman thu tharla khom na chu na zom takani a chu zom na hum tur chuan dingna lerin omna vonnun tlat atrulati President Rupati Murmu chuan Republic Day pola thu cha khovel in India chu zana tharnen en to thu soi India le Egypt chuan thodun tur indemna thu thlung chi rang an zia chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani